Yamwachi BM Samu Akwa Badom TV Badwam Jumadi so yada Apostle Dr. Ni te kute gwase eni nkwanshen sema odi abre de du so ne Badwam kase ensam ne yetodwa omu bi ya obetini apostle duonunum ade e wono mapra e wogomua mprom nkwanhia ye si ye e wo ho yebekọ na yakohwe nipa ba konso ato na nanom nsiado mienu nso wono mapra e wo ntokwa ekoso ahensan prison officers and a new ayase ekuro no adihie mu eno ne nsem bi na no pay ye de bro Adom TV Badwam kase o share live on Facebook/Adom TV Extra Go TV 119 DSTV 280 uko YouTube search Adom TV Tube kwadomonline.com ensem we ni bebre so egu ho medi afia amankwa tamaklu afia ni de bientie se den ensem ni nchiremu ankasa etie aposinja adumiensa wo mu pra no mo den pa enemu edu eba konso won mo pran kakra ebra sprinter Benz bus ne number eya JW8172-22 ene Nissan pickup ne number ya JN3611-24 edi mpunimpu ewo gomua improme junction wo winiba mankesim kwantempo no eso Nsuna tokakra ntine forma yetro ekoduru ho na sprinter Mercedes Benz na ahyanso ya JW 8172-22 onufi Accra obasana ko Cape Coast na Nissan pickup no na number ne JN 3611-24 wona bieni na wenya konhia na obi a na otena sprinter no front oya passenger more kind sprinter no fi Accra na obasana ko Cape Coast ntu akakaka mo wedu dansha no na ohunde dam pickup Nissan pickup opedo ye U10 na cars ebieni zi Nissan pickup n'enyim nti cars ebieni wo twom na oye U10 na sprinter no so onam do this speed fin kan obasana ko Cape Coast nti in fact na no muyazem o try ada oboswave Nissan pickup but wanye ye na ozo ko boom o kwan mfimfin because oye do breaker na kan speed does na ba somersault was boom na kwenhia no be nti wo friend yan ma Ukraine na nkofo 25 na we involved and already na we binum was one call Winneba specialist and trauma hospital na St. Luke Catholic Hospital apam tianso yakoto nkofo 11 now when April on sheda no munyadzen but kan na wa say make say sro ni hu de abesha de hia e wo new ayase yeah no ebe for me na wadanse north mensin mu asantemantem mo bra entime ho asibi koso ahensan prison officers eni new ayase adihye yi entime nipa ba ko na mu afiri mu ama mienu supra epra kase no etwaso ye nya soldiers for ye nya police for ye prison officers for na ya fa ya sanka wo mo ya fa duambo wo mo ye tete sankofo si edudua ya fa dua omo pepper spray ibi ma woni so ya dimfi no mutima anka wodi tuo baba ya tia no mo ya ji court of farm ya ji dipa ya buo mo ya no matena since na ntetu prison ba ha obi ani obi atamoda eni sa protocol se fo no mabagugu prisons ni mu na omumu ade no omumu ompanifo kasa kiro mo motie ablante no makunu no nyankopon ya sie wa wie no nyankopon ya doma ye no mo ba chia ya mpapa abrate ba ko nsu se omopon no etu ne sen so e wa ha ye na abrate su ni komo ye misale se asem ni kire mo ankasa pa no ene esen nti mo ansa ga ba ko afiri akire o se we o ka ho bi na o gina han mo mutu na me se o ka ho bi ade na obi aya o ka ho bi enye wona na medi moto betwa mu an se na mo kasa na me se an me ka ho bi ba de odi moto no beru an enye emu ya se ba ko we abomasum na we abomasum no mo to agumi so pupo sa no afi mo so mayi hankofo mbe so mo de hankofo no to mi sa tama mo ba so bia nu a wo hye atale a chese oye aban adwumani ana se wo yesi obi an so an show ni card bia an kire me se bia me card ni me officer we ana se me adwumani Adom TV Badwam kase na obi so e hwere to so na nsu ato ama ewi akire no edi aha Tutukpene de hye ye won kwanta south woti mantam no emu eye besi school ba ko pene wo ho no won chensen no so apa emu nsam kase no edeba Tutukpene for ya nti asem de from abrani bia eboye ema ye school primary ni KG edanu nyina apa ama ende ye tu ye adwin okwan a ye mofra no ebenya kwan akọ school nti we de ebi eto
ankrankra any aban empenyupo any send me enemy ya ombe yemwa na yemofra no enya kwan enko school ema nyame adum esi emra emofra no apon enti nyame na yeda na ase se empo emofra no eni school mu ansa na esi yebusu sere mpanyinfo a wɔnom ɛwɔ Tutukpene ya wɔne amaniboni atwetwe nkɔmɔ no asrɛ wɔnom a wɔnsɛm obie ɛne adesuamu kɛbi omufu nyina sɛ wɔmɛ wɔnom mmoa sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wɔbɛnya baabi papa ma adesuafoɔ ne akyekyerefoɔ no atena na ama wɔnom adesua akonkan madawroma ndɛ deɛ yɛante asɛm biara wɔ setɔpɛ mprama bi a ababɔ no afa yɛ sukunda no nyinaa from each travel wei deɛ yɛsrɛ mboa NGO, Peter Tambo, ne titumu phobia umbetuma aboya no. We de badawro. Mbaboya na school korano etiye na omutino tosi. Aban no yen hyehyɛ sɛ obey irrigation for wealth creation. Na ehun hyemude bi akoso ama wode ato nananom atrankonyewo biakoye Pia Katanga ye no ewo Krachi East Mensimu Otimantemu sɛ nsase ho mansotwen bia no penifo nhwe ne nananom ntena sɛ som de ye beto ye sɛ be ya san hyehyɛ ye aban pese wode eba no onso ebenya chefa. Idea is that if there is any land dispute, government will not bring this project here. So I urge all the chiefs and the opinion leaders to rally the landowners and the individuals in the area to settle all land disputes in the project area so that this project can be sited here to help in boosting the economic activities and development of the area. Because if we hear about any land dispute on the land that has been selected for the project will not come. Government will not invest its resources in an area where there is land dispute. Nana Kwadwobu aten twafo hene ewo Pia Katanga wani amaniboni enkomotwetwe mu no ene wo kire se adwumadi ya wo ba bedie yenya in music ekrobia disagreement wo krom but amount so asase man so de asase ni nyina a wo ye ye ka ho nsem nyina ye stool anase akonwa asase ndenye entibi mfama so ndiamba say disagreement crowd ho ye nyina ebehia na ya no ba ko ene ye de results no abre on my president ni Minister of Agriculture yetimi atimi ya adwuma modi abetu ye nananom ne adehye ye wo bi mobansa seso na enei futuo ne adesre kode ama omu nyina sementime ho ase bi a ekoso ho na bra no so se wo so won mu twa so won fa hye kase ase na futuo ne kokoboi etodwa Afibia fasha wodie ne fa etoso aduonu miensa ase ena bepira hene ekokasa ya wase a de sansemi etu na wosisudua se menteme ho ase ya ekoso wonom krum honom ene empotamu honom no manfo a wonpe won ho asem ena nya nsunsuanso obone won so kese pa eno da nchen ya edunsunsuanso obone bebri ababejai edwadie so ya ne senti mpuntu opade ebi eni krum honom. Now we are 2 sons, 3 sons, but we are one people. Gimovers have been locked up in this thing. We are being killed. Our businesses are getting down. We don't know what to do. So everybody or every car that is moving to the coastal area, that is a comforter. If they block that road and we have no way of coming, it will hurt us more, and our people will not have any business to do. As we speak, there are lots of people who cannot even come home because of this conflict between Kusasas and Mamas. Let us appeal to you, Nairi. Let us respect of each other's jurisdiction, and then we will take it from there. Otherwise, we are being yelled. Yanko na Obuasi Methodist School ena ene wanumanya Pad Bank na ni nyina ne se mofra wo bu wonumo ensa no ko baso obi abu ne nsa wo honum anmanimi ya no bo wura mu obenya bi
na ono so de asiesie no ho akase yi etwaso Valentina Gertrude Samoa ayo obi an nsem obi en wo ya adoye bra ya wasi a wobekora amonsen adesuafo benya ede asiesie won ho na wode ma Obuasi Methodist School empanyinfo no na maami echire mu se ye girl child coordinator ewo school mu hono senti wanne adesuafo ma ne bebre edi nsawoso a wone wonom enkita hodie mu no ohunu se edu bra wonom bosome aso a esansia na wonya pad enfensisi won hunti eya na de how bebre ababeja won so a ebewi achire no na ma wonom adesua so akechire. Me a girl child coordinator Obuasi Methodist Primary B. Na medicine mani so say ye ma you ano echima efa edi tissue ene nema ense ehihye omase enti me fato me say mesi edan na me the part ni mesiesie mu se de be ya abayo bi echima metimi aboa no ewo ni nim de se de obesiesie ne ho na mama no pad free na watimi e de asiesie ne ho enti abra manya 40 years ewo mi fie mu na me di 15 years ewo Obuasi Methodist Primary B no me the way e ya ahyenso de asre His Excellency President John Mahama send initiative na odi supply parts Emma Senior High School girls no yes sir Oma ebi Emra primary section. Yenya no so na Adom TV Badwam kase na ha na bema kwan na no pay ye de siase da ye odia emrani adaje wada wo matwen ye de obon krata no ne online de etwoso ye kwaba.